so memu nsɛm a mensaka na na pa misi hu adwa koso de ba so mu akase boyi ni nyina da frapo ye mantam no emo achem abo ba bia metie ye akua Afrakoma studios akua Afrakoma batampa ne studio na metea me ba batwe ne srani abasa ede ama wene eye memenda December bosom de tosum yenu e wa fempinu ne aduonum yansam abusu yansam no dia wo betia bi anese Ghana mampani abedi akirekire mu a enjuma wa ma pa krom ha no nya nyuma ketwa nipa ho ha ya yedi mu nsem baba so mo Ghana fo binum so abo wa mo sem sha edi ama akuafo a ewo Ghana ha se ne ebekọ obi manso a ya kono ukopie mo Nigeria mani mo ya se ya bra Ethiopian Airlines fo bra Ghana must go na ya no so ya di mu nsem baba so mo ene anapɛ ma memfa seda Emma Jubilee Hospital wonom anabua asoma sen kasebo yi emo na mi ameje brakenkan kasebo di amawo anapɛ midin afia ampofowa afejibre na yendo somsen Ahenkan Asem Ghana mampani abedi ekire ya wonukro ya tu franka dia manu patriotic party ene pepia manyoko no aye Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wodi atu dwa ya woba mani echem semprempren ya yekase Ghana yesi apenia ya won twetwede oman no economy no nkofo bebre no na ekeka se waje nsrepe enkoyie kurakura nanso akwani asenyina mu ona aban gusu gina ne mudie mu hwese enwuma bebu Ghana fo so se hiridi hirada na Dr. Alhaji Mahamudu Bamia cheche ni nsem no se yekase every 2017 His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo no ba omiaka ho bie ebetena Ghana benjwa no so no ene 7 years ni emfie pore nsuni enyuma wo mapema Ghana fonkwa aye opepem mienu 2 million jobs so ene wa mope ede ama Ghana fo na wo cheche ni nsem no se ewom se COVID-19 kodie wo besankam wiase machese Ghana hanyina da yenya ya chafa ene nyasam ketuo kwasi broni ete so na Ghana ni so te so adan ya COVID ne de he ono no ne nsanchira ne ya ba akopɛ so wo bekam wo US aha Ghana so nya bia bekam so wo bɛbɔ ohwene ɛwɔ US a wo ba Ghana ha so COVID-19 chiwa wo bɛbɔ ohwene enti ama hyehyɛ na ye di so abroche no sanhye na bi so ye di bi so ɛwɔ Ghana enti wo bɛto social distancing yase etetem ntam won kakane no kura ye enke ya baba ya me nana ayi amanyame ayi nei enka ni enka bete na akua si ha na wafa ya wajensu ehye konam ho chese social distancing na nka ya betete ntam pa na so na COVID-19 ni kronti no obia tuwa bomma ya wedding ya engagement ni de ka count social distancing nose mask na ka fechire mehune ani na hand sanitizer edi ahimo ni nyina da afri ho na wase sabre ni mu COVID-19 bre ni mu ayehunu sa ne omane ni nyina da no ha enye se social distancing kwa na ma ye bre yo anase nose mask ehwe drosso na etimo hwene wo se amintimi home enye no kwa ne bedo economy no so no Ghana sikasam no COVID-19 no agi akunya transo denden enti na emtimi ma economy ni enyi Ghana sikasam COVID-19 ka ho binti eto ape oh wasa kwada wawo no ama na duane papa nie afuduhwedohwe na nkohwe a no adane Apollo Hike International enunti Ghana economy ne jesre pepa na so ni nyina da mu on His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ochima PSA de nioma hudro gu akwamu eye ya ma ye kasei enipa enya adwuma aya ne nya nipa ketwa wo modoso 2 million de abana ye bipa amfa ho ne de ebubo ba ye so de ebubu dambale so hawa wudra ebu kamfa ye so nyina da akire no emabunu ene Ghana fo bebre no afa no a ena enya adwuma ayo Dr. Alhaji Mahamudu Bamia to ne nsam so ene wodi tu dwa ya no wo kirem se statistics enkuntabuo akire se Ghana ha se abakwasem wo no se yenya fa ahudie ye je ya ho free kwasi broni nsam wo independence yensa ka bia besi sabre no
Nyadia se aban bia betena so apre adwuma 2.1 million ye chedi ama Ghana fo ebi sida enti ochiman PS adusho bo na nakalipo abraso wa prese anwuma nyina dade ama Ghana fo e wo se ye pre no na etimi eboa ne kura mo de to dwa na sansem wo de ko to dwa e wo you start program e ko so e wo nkrampumpuni mantem no mo de sika hudro bi ne akade bi ema emabunu na maburu no so de akwa kwahye won business ahudro mu aye sane ebeya anioma betimi akonka say you start what ho asempe ebre no so se yedi sika no ema no sa dwumadie no ase na Dr. Alhaji Mahamudu Bamia de sansem we etudwa. Notwithstanding the global economic challenges, major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19 that many of you have talked about and its implications on businesses, as well as the Russia-Ukraine war. Notwithstanding these global challenges, our government over the last 7 years has created 2.1 million jobs. This is the highest number of jobs created by any government since the Fourth Republic, and probably since independence over this period. No government in the Fourth Republic has created this number of jobs in this period. But this is not enough. We've done 2.1 million jobs, more than any other government that has come. Ahenkan Asem. Russia, Ukraine, no somebody account. Oh, I get it. Ti ntokwa na ekwaso wa Russia na sese kro mututu aduro no. Sese kro de waduani si wono anya careful. Who Ukraine timi de awuduro gu na wadi awu. Sese santokwa na ekwaso ono so kra ka ho bi ti Ghana economy ni enyi. Say ye. Obi kudu ntokwa wadi krom. Na etuo ne to ho no pepe ni bia si krom ha. Oya. Ni nyina muamugu so epe adwuma ma Ghana fo nipa wotin nkan aye Ghana mampani abedi akire emprebre ya ye kasa dia tu aheni asi ahemfo akwato aba woni Patriotic Party MPP amanyoko ni papa weni yi no sa wontu franka ema amanyoko no afempi no ni aduonu na abato ni mo Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na abusuansa ne abato akase abone so no mayendi dwa wa hase ansa ene ya toa so na pomuden sam dia ya panti wo kwate se obi tu ne bafo ya se teho bi na tie na apomuden so sam so dia wo kwato se obi nso di hu nkomo ateho bi na tie esanse se ya kwabe wiasa ya mo papa wiasa ya mo nyina ya nya nkofo bi num de nyina ya owuo ya atia sete ewa manga na ni ntwo ni zigizaga munti no Kofo bebre no a esuro wakwada kra no osuro bompa ya se rade misra ma de panche mate sra we rade be yakwala pa enti mam ade panche me be kofu kai bom ho ban enti se Christopher ahumpa ya bopa na nse se kan ne yeteda se de ya start bompa ya afa wakwada kwhwe so obi esuro wuo na misra woni bu hono mu a eya nkrabia be woni bu so anka wonso betimi aye bibia fa ho wahu ubetime bibia fa ho unkwa hospital na atifie na empaibo to de bi empaibo ye pa to de bi nso akwa hospital na hospital na abekọ no eye Jubilee Hospital ana wasa wokro esan sempotem ade agebo su ko ba wamo ehwe ayafo papa ayafo so kọ ho a 24/7 doctor fu aginom so tenten apre wo mo kwade amam tu hwurum na yade na okwadio okokra Timisra wa yade akọ Jubilee Hospital mami why ana afenso obu on ma waso makwada hospital de na nso mimpeso obi abehu mi ntwom ochina nko obi aba abehwam ya na no ababiebie na no abeke kansam e yaso masimu nkohwe no da wa wanwe ne se watwe sa homa no monko na no den obekọ no ti akwankwa anu na se din konkonsa kohwe hospital watwe na no abia so chese konkonsa de nipa konkonsa ni onim ya afo sani ase owu onim ya afo no nipa konkonsa ni nso nim ya afo obeka de bia teta ho afiafia ho a eno nti obuon mu akwada hospital a mpe koyo kaye bia to asemo mfame mame room na menda ukọ Jubilee Hospital abenya o private says as a private rooms ewo ho
ɛna ankra rooms so a yɛgye pato female ward, male ward, the children's ward ne ade nso ɛwɔ hɔ no mo kama for yɛn regular for no yɛde ɛgya apetampe yɛn suro hwee no yɛde ɛkɔda hɔ na yaba obu nso a ne dibre bi nti ana ne subi ana de ɔmpe bi nti ɔpɛ ɔno nko ane kokoam ubenya ɛwɔ Jubilee Hospital afa pharmacy wɔ hɔ no enuro abomma sɛ den enuro no nso egum wɔ ne yɛde tu yade ase nya yɛde brabra yade so ne bi pharmacy wɔ ne nuro pa na guo afa wo fa nyinsan a oba wonyem a unyinsan a Continental no ewo Jubilee Hospital ultrasound machine wɔ no mu a ɛbɛhwɛ sɛ akwada no wɔda yɛfu ni mu yɛ ba bɛma entaafo ntasa anade ande akwada no wɔda yie wɔna yie na tumi aboa wo afa wawu na wie no postnatal care mesra hu hia pa ɛhɔ no ɛna sɛ wanhwɛ ne ɔmayi akwada no wawu na wie yagye wa wo fa nyame adom wasoa wonyi no mfa ne hospital wenyi ne de keka onyina mfa ne nkɔ ɛne yɛ frɛ no postnatal care no mesra fa ne kɔ Jubilee Hospital na sebe wa mbeda ne tepu ana aponyanya akwada ne tie pru waduane bi obedi ubusa no maame wa kompuam na no nteda esanse wo maame no person ya akwada ya bro fane ko Jubilee Hospital postnatal care yen check ni mudro ne didie mu ne safe frame ne nantiem bibia kama counseling unit to bibi kire so elfa pomuden sam akwa wonu mbanya so e de atie ama solutions enso ano wani ya prunso tatatata eye clinic wo ho wo bu onso ane seno echi nam ne nyina da ahono enya obu onu a bibia de dada ne senso ne se achi to obeso oyiyi ho hyehyehye ho na wodwerewere so mesre wo kwa dental clinic fo no wombehwe ayama polishing obu opeso opo ne se ya fita wombeye ni nyina ede ama atu peso de foforo hye ho ni nyina wombeye de ama diabetes ne hypertension for clinic ewo Jubilee Hospital but emu de hospital ba kopa clinics sa hyehyem Jubilee Hospital wo mo kan team anuane de A1 ede papa etu yade insurance so adwuma mechira pomodensi achiba no ankurankura de ne aban de nyina wo mo eje Jubilee Hospital na chira kwan eni odabo abo kwantempo ne so amantra sam so ne so a Frezo 244 575799 0244575799 ana 0241 784645 0241 784645 nani Jubilee Hospital mpanifo enjwetwen komo afa Ghana de shemamba mayentoa anapa no nsia akan kase bono esoi Ahenkan Asem edidem na endrada mpanifo di si honomo ya wa mo hwe se ya bedi akuafo nyina eda ewo kuromanti endrada na ya fofida teacher to adonko eneye holiday endrada na ya holiday tiana me babo ha be 12 25 ana ja pabam mitisi ukroma makoye mitiri hu nansi ti holiday de enkofo bi nso enya adaje ko pa aba hodro ko wiwi bia ade chinye fuse o mu blo de bi amode dampare so monsore nkoye adwuba na holiday na twam enti endra da holiday no de na enya asem ketwa Ghana ha se yakobe uye de obedidi mi endra mi dwagu mu wie ya na me kope fufuo bi wo restaurant ba ku bi ahentwolom ho mi kwati tibi wie ya enya fufuo no banche ni firi he ayakuafo enam no so kura firi he ayakuafo pe mi petlap ya pa enti se ubedi di ubenu mu ubedi ebe wo krom ho ayafu no nkwa aduane ne yade ma no akuafo na omoboa yensa akwan so enu nti endra da de si ho no mo eda wa mase ebo wa mabaso hye wo mu nkuran na asempo eda so ya wo mu edidi sa farmers day endra da no delivering smart solutions for sustainable food security and resilience enya asem ketwa ne brofo ketwa brofo kase eda so na ni nyina tofa bomu ne se ekwan hodro bi a yehwe kwan hodro hwehwe bi a yehwe ede abo enuane ho ban
na enuane atimi ache pebebre no ano yesi o na enuane we hu akwatwe ene banche ko bode ko ede ben ko sa botai a yedidi ye afie we farmers day ni ya botai papa ebeboa ma akwa hoduro bi ebetimi ahwe na enuane ye bekora ne yie na enuane nsese basa ni ankoka se o eburoko ehwa ekọ no eno no nti empanifo se won behwe ma enuane mbambo no etimi akoso ye papa na enam so manye manta mahudro nyina damu o Ghana ha se no wo mo hweye edidi eye akuafo eda na ene Ghana ha nyina de wo mkodi wotakwa school kesia ba ku bi e wo ho no mkodi no na enam so Ahenkan kase botisim ebusa Ghana fo se Ghana fo afie farmers day no mo hwe masetena mu anka akuafo anka ho anka mbetimi kamba chame mana ama ato ana anom se ye mana ndie se jato ye be da chame aduane fufuo ayi konkontene ayi akpene ene fetri dachi ye be da chame eye kuafo ya na eboa ye ntia kuafo ye da masio ye mama yiko kuafo ne ma itimi kodwuma eba ne benya bidie ejuma ne eye pa ejuma ne ye din yanse mi girefo mutimi se kuafo bre ti atosode na fa se ejuma fo ma to ne na omusisi kuafo but me koso ahye mu nkura se mo koso anye nyuma no so ko abenya bia du benya bia ato ade ahye obesi ahye wan kasa on ti abamubu bia ni kuadwuma mu se obayiro ho na nyame so aboa na wanya ho de ade bia betimi akoba omo kasa mo kasa fa omo mo tokoto no dia obakasa onye kuadwuma bia to wanya ha na be shi mu nkura se mo koso na abrepa ho urade mekuafo ahodi no mo gidi ani ahodi on betimi akobada bia onyo ha oni musun from so sasa mo namunum awo ni no ma no ma bia nyame nhira wo ya omo anka ye ni di ahodi nyina gina kuafo so de be ka se ya mo mafihia ade omo aye nyame mo ma ahodi bia nyame mpegya wo onyo mo mfiri ya lem kuadwuma ni Ghana ha anka nyina yentia man bia kuadwuma na so mu yi os UK US na obekọ kuadwuma na so mu yi na Ghana na yatutu kuadwuma se na yenwie kuafo ni ejuma de ni so oman ni mukra ema oman ni tumpon ya fan de mamo mu ni ejuma juma na mo ye ne de sonko president ne ni ayamanyo no na mo ba mu nso kiafo ni mu yi o kiafo no mo brepa mo so na mkuta Ghana no ba invalu ma pia no nkoso enya o manka ni ho Ghana ase de kekua yo ewiase na yo ejuma eye but asa Ghana ase na yen support kiafo nti ni ehu kiafo won fa so akwa outside the country you say ye kiafo won fa so pa ma o man nti ejuma de eye pa nti the message and buy no be support kuafo no o memo loan fertilizer because aban o buy here o make kuafo fertilizer o nyomo hwe ene so ye kuafo de me ma me papa ne ma me mo kuafo no amu official pa some cost wa Ghana economy no ho ban because nyomo ya ka Ghana economy no nka make us nke down flat kla Ahenkan Asem ka can promise ananya can promise na board and flat no Kevin boy kanya kuafo ka Ghana economy no Kevin boy down flat to me say unim nyumu pa depend nyumu pa make I can promise here Kevin boy enti Ghana fo binom na aboa akuafo abaso ti andrada farmers day akuafo ya de o mo ya de papa so ye check wo mo e wo krom ha o ma say teacher fo Ghana ye bebelo ye bebele bele se abrani mu ade ayanka bro ye ka ne bele akuafo blo koko akuafo koko rose wo mun zanka bi omo nenam ye radio koto wa fertilizer eradi ya moba wo kuro yi so na yanko obi manso ya kono ya de ani echirem ewo oga make we go now oga make we go now yasu kopiem ewo Nigeria manu mu a Ethiopian Airlines for wiem shan kase baako paaje hini wo wiase afa na nyina ukopiem ewo Nigeria Ethiopian Airlines womo ena omode nkrata ba bonten wo Nigeria manu mu kira se Ghana must go bag no hwehwe na nesu omanfa bi ansi plane womo ape sa Ghana must go na kwantuo dodo na sa Ghana must go ya Asem wa hom
se wonim bag check bag no aha eno ni din no se obi ampo ni ma 1980s ni mu ana sa Ghana must go di eba wabra Ghana fo binom bebre no ase kwa gege pabam no wakọ Nigeria kọton bo fruit koye ye nuane kakaka nti Ghana fo na wo Nigeria ne ye dos nti ebre bi soe 1980s nim ana Nigeria fo se hene ha aden ana na Ghana fo begu krom ha se munkom ye mpem munkom krom ene se wo mo ba no ne ye se cheche bag ya awrade e na wedi ahye motom na wedi ahye ne ha we so dia so no enti ene ye benya sa Ghana must go no check bag no ni ye di tu kwan ba ekrom so mo pam ye no ane ye de ba ti wo abusuani ba sa abra na so wanfa sa check bag ni bia ba na just won free Nigeria ti Ghana must go din ye nya ya no na sa airlines Ethiopia Airlines fo yi akire mu a sa bag no Nigeria fo ni di tu kwan ye se wani nya se miti ya kan enwoma wodi behihiem eba ene hwan pepper soup ene hwan frog soup ene nyoma kadi odi begu bag mti bag no peje mpeja no odi chese nyoma emu oduri nya wono apake de agu Ghana must go nim ene odi kofu Ethiopian Airlines odi kofu plane na plane ni atu afawiem na sadia we na namso a wonom atnasia Ethiopian Airlines fo akire mu a wonom atnasia dwuna hunu sa akadia bi wo airport wonom a ese no enti omo ntena ho entena moto so te se bibini omo de omo yabrofo pa bibini no otena ho hwa na ade na se wosai ese ade we me se me ka wo mitrimo da bi omo nto santi womo ahyadia stadia hunu sa Ghana must go no omo de tu kwan no e de befa Ethiopian Airlines no esa kandia bi wo airport wonom a womo ani enje ho na nia wonom ato aso biem ya no womu kyerem se womo de omo nka senka momo fa ayini ntu kwan yo Ghana must go ni ntu kwan yo na so ba Nigeria honom asese aya de bi ate obi peso de waduro akwa brochire kura wode be hye Ghana must go wode woma akwa abrochire wode be hye Ghana must go chese nyoma emu oduru ekura weight heavy load bia no ni wode ahye Ghana must go nim na pabam wode ko na wo mu kyerɛkyerɛ mu sɛ adekora portia ha dwen awo airport ahuduro mu anti omo kasa de afa ho de abo adehye bia wa Nigeria kokoso omu nyan sa Ghana must go no titru ne ukwa airport wa yan ntu kwanda ne killer girls and boys ne egu ase ha se no uda se untu kwanda kra no akokoto ka wie mu shenji na bia tem na tre ho udia ugira ho ba usade bi twa ne ho se ya twa ne ho araba ho ugira tips ade bi ko merry go round say ya bonso mo bags ni guso mo ya check out mo free abrochire ba no empo mo ko no so the bag na beko enti bag no na machine bi so sa na ehiri nti rade nyankopon mo makwa abrochire na so mo de mo kwa ne de omu gina hu say ya ti ohu ne bag na wayi womo sa machine no awrade nyankopom de Ghana must go ni siswa na machine na ho de nkofom ss machines ni bi nti no womo nhwe no womo nyai ana afa nso so wakọ airport da womo hwi die bi na ya mo de enioma no gumbo no so ofra brochire ba bonsa ne luggage no wa park ne 3 steps na esensan so say ya guso ade bi na omutwi no ni nya ya se equipment ni nya da ss no sa Ghana must go no ss no enu nti no wa mu hwa no wa mu nyae enti se ye kopiem ewo Nigeria mani mu a wa mu ayusu Ghana must go no ma bro so bibini su ye nipo ade yi enka betimi de bibi kakra nta ade bi no abobo agum da bi ya su nyoma kese dududu enti omo sesa omo beji atum so obi de Ghana must go tu kwan no beji atum dia agire Ghana must go mu nyoma no omo eheda eye no hatu kakra ana omo bobọ nyoma ni ye omo si ebi won omo hyehyɛ nyoma ni ye no ma omaja agugum ve tem ti se machine ye de kosisu ana omo ayi na ye de twi omo anyoma no ye de gumu pebon se weight na ese nyoma
broni nso ye broni nti wo mo eka e de akyerɛ nti ye ka sɛ ikopie mu e wo Nigeria man ni mu a ya bra Ethiopian Airlines fo no kwade o ma bra sɛ mo bia fa Ghana must go bia nsi ho nya broche UK na US ho ana wo kokɔ wo eba wo kokɔ di fufuo e wo ho no mo ye na usha abakwasem so kakra sa Ghana must go na gidi mpa o na gidi papa enye Ghana must go ni nkwa na akwa Nigeria bete na ba Ghana ha bete ukọ countries African countries bi nso omo edin fufuro omo de fresh check bag de so ukọ Kenya say ya omo friend Nigerian bags oho de omo friend Nigerian bags ana akọ Zimbabwe nso omo friend Botswana bags enti Ghana must go check bag no eno nkwa na 2017 so KLM for any Air France omunso so bra sa Ghana must go ya semia omunso bra esan se esese wo mo nyoma mo di gu mu abibini nyoma di begum no wa upeja wait no kra yam ebe show nti ye ka se de Ghana must go Ethiopian Airlines wo Nigeria wo mo abra se bo obi amfantu kwan na ye abusia ha aniade anapa no nsia kan kase bono ebesie na ene eye me nana eye me maame nana me maame ono ne nana eye na yiye a ekoso ewo achim awisa me nana ne din Edi Grace aninwa na otiase edi amanfo de friend pa eye maame amenyame onyamfie nu edi okron miensa 93 years ene yeye na yiye ye wufu suma etwa to de ama no kra ya kra na chi kra ewo achim awisa e papa osafo ma afo ni krom ho ho na me na na fre enti ho ene ye no enti abontin kasie ma achim awisa abontin kasie funeral grounds ho ene ye no na ne manum bi na me bebuom din kakrai adwoa asarewa ena papa Robert Asiedu owura kwaku osafo amasantoa ena William Abrakwa ena ekrakra mu akosu asewa maami amenyame ne ma no ena mabom din no nti uni madin buobo ye ya mesawa ne memende ya achima wisafo ye maami amenyame nsunsunsunsu eye ka ho enti ya na wakwa akota wo machi na wo makro mo maame kra ti me maame abatown me nso me kọ awisa ti eye no awisafo bia mbra ye mi gidi se we ye atwato wa fe ni nyina mu nti awisafo mu mbra na eye ni nya kama bebo saa ensa mu bebo nsa abusuan ha ne yedi esie mi producer ene anapei eye nana adepa nana akua nana me maami din de akua ti mi remfida nana akua adepa ono ene produce me ene anapei na sparking omze watomra sparking atomra anapei o sparking so de yako Facebook ene anapei technician on duty eye Billy man mi ameje breaking kai kaseboi edema we na anapei mi din efia ampofowa kasi abonasi misi ya chia mope me mamumo ne